يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر الله أكبر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Falme abatika anatokachan zetstapaka manaraka ni fandahana isaka jumwa amni TVM. Niani andeambatika wi twechana kireze nista amni finona al-Islam. Zewe twecha wefa chidei talocha ul zewe mampiasa zan twecha zai. Mitmantantsika inle twecha zewe twecha zena penai finona al-Islam. Zenistam ni pamnantsika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayniena ndonino piadian pamna sallallahu alayhi wa sallam. Twecha wan chunam nananwe al-ithar. Al-ithar inma ithar zai. Izmilazawe al-ithar أن تفضل غيرك على نفسك. أنوزن مكاتيا زفتنا كري نرالاينو ألوان زي نفس. أن تفضل غيرك عن نفسك. أنوزن مكاتيا نولافا أنكو تشنينو أنكو تشنطوب. أولا زن الإثار. وزن إثار زن داو جيفتيكا. أنوزن أوشاكا باون دنيا إتومبونتان زن. Ambela no zanwe ulchen bon amek ula ektizi bon timayin zan fazama ngalanino valisuwa amnando alqiyam. By example afatika mahaviz bibe ko zan al-ithar nian zan tskriwet mismatch misnino match zanwe équipe de 7 nefa na zan ulandi soma bol zanwe meteom ni 6 et meteom nino a 8 detiment misalek remplaçant ftonayin de al-ithar mjezane bon an tufaddilu ghayraka anozan mankatia afa alwanin ala nafsika alwanino levatatina no anozan milaza faye bon shimayin basi alono mbiji fazhanino remplaça zina nchunabi al-ithar namba ni finan al-islam wacha zai kuwa amni fitona tika msakafu awona tsikala tika msakafu movi achika zanle mila mangala vana luwani sa tsikandake mvola fana ujabchek mangala fazao zan mangala fayanul mangala zana nchunawi al-ithar ambela no lafa mandea luwa anozan mijanu ayizan azono tumbucho bibe kom tumbuchika Allah subhanahu wa ta'ala itomni dunia ay azono kuwa tumbucho zani amnando ni ipudana chikam amni Allah subhanahu wa ta'ala anozan mano sacrifice anon vola fa bon chimani zaman defti itombon dunia yitu fanin Allah subhanahu wa ta'ala zai man mezao amni ando ni qiyama ambela ku dunia zai fazazan yezaka anme halayuko izan mais possible no mai kamandi amni dukan nava amni dukan zan zabtana greta velao misulum tadi anakuwa mtadi zabaten kwa eu al-ithar miasa bon alwa meko like tiza alwa leva hizi chimaninu zao ni chimangala msabcha zan li tweets namba ni finwan al-islam al-ithar kaya zena chikama nlo nino ulmaskin ay kaya ze kusa zan kwa chikama nlo ndo mandenchika le chikam sakafu me kama mandenchika move mandenchika no mechika alwa sa chika zan mila mangala zani vana luan zain I watch zan misfibwana atimchan de chimenchimilazo izam chika chimenchimistavela e watch fena kaviana jabe ndia nino andi bwaka zan izam yambchan al-ithar zan mvula fawi bon ndana na rufa zale miyambitu jeva chika zabatika mzele tweets wina man final al-islam namba pamna nche sallallahu alayhi wa sallam man luan zan tweets zai la yu'minu ahadukum tislana uzanu tungamle finona we ambun completante ka fentante ka la yu'min ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu nafsi tislano tunga upintante ka namba pamasa isakatazane anauma katia
ralainao zavatra tianao amin'ny nafsinao, zavatra tianao zany amin'ny vatatenanao, iny ny tiavinao zany ny ralainao. Zay nambaran'ny finoana al-Islam hoe io finoana amin'izany finoananao zany lasa complet tanteraka, feno zany le finoanao zany mahita le shiony le atsarany le finoana anatin'ny fo zay amin'ny fitiavanao nino ralainao zany. Dia tika tantara anankiray le mpaminao sallallahu alayhi wa sallam navy nisy olona avy taminazy olo vahiny navy tamin'ny tanàna nandalo. Mpaminao sallallahu alayhi wa sallam nivolany tamin'ny vadiny hoe moa ve manana sakafo amintsika afaka omentsika vahintsika io? Nambaran'ny vadiny hoe atsika ne rano sotroina foana misy amintsika fa tsisy sakafo ato. Dia laza mpaminao sallallahu alayhi wa sallam moa ve anatsika zany iza olo afaka mandray ity vahiny ty? Nilaza sahabi piadia mpaminao sallallahu alayhi wa sallam zao angala izy ya Rasulallah, zao angala izy petsika aminaka isakafo aminaka. Le fanavy zay nalainy vahiny iny andesiny, le vahiny tonga antsano izy milaza amin'ny vadiny moa vitsika misy sakafo mahato. Nambaran'ny vadiny atsika ny tsisy sakafo fa sakafo ny zanakatsika fo tavelato, nambarany ndana basi apatoria zanakatsika aby io jusqu'à tao tafatory amezatsika vahiny aby nambarany sakafo. Nandoky vadiny nandoky le fanasaka any fotoana somary ivariva, nambarany tamin'ny vadiny zany hitanao kofa andra haliny somary vonio labougie io, somary vonio zany jiro ka iny zany tsy aika vahintsika fa hoe andro maizika io mihevitra atsika mihina miaraka amindreo fa tsika zany tsy mihina miaraka amindreo. Le fa tonga amin'ny fotoana ifinanana zany tsy aika aby natoy dia iny zavatra nataondreo piadiany mpaminao sallallahu alayhi wa sallam. Le io sakafo niaraka amin'ny vahiny nivonindreo jiro zany io zany sakafo. Nefa zany le olo vahiny zany mihevitra fa hoe io zany sakafo miaraka ao fa kanefa hoe tsy sakafo zany fa noho tsy andro mahizika zany tsy fankahita zany dia lasa hoe mihevitra zany le vahiny fa hoe mihina hoe na andray andro zany mpaminao sallallahu alayhi wa sallam nanome vaovao tsara, nanome vaovao tsara tamin'ny anao mila mahay nambara fanambara pasa inna Allahu farhan, ndranahay zany ravoravo amin'ny toetra zay nataonareo tamin'ny dhoyofo tamin'ny vahininareo tamin'ny andro haliny. Allah nambara mpaminao sallallahu alayhi wa sallam ravoravo amin'ny toetra zay nataonareo. Iny zavatra nambarany Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny boky masina al-Qur'an fi sudur, Allah milaza anatin'ny Qur'an hoe fi sudurihim haja mimma utuhi wa yu'thiruna ala nufusihim walau kana bihim khasasa. Nambarany Allah io zany nankatia le vahiny zay tonga amindreo. Nambarany Allah subhanahu wa ta'ala alondreo zany ni sacrifier ala nufus an'le nafsindreo tompo walau kana bi khasasa, ata zany io tsisy raha zany reo fa alondreo zany reo ni sacrifier. Iny toetra iny zavatsika Allah subhanahu wa ta'ala napitsika ao anatin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim. Zany mahambaratsika fa hoe le toetra al-athar, toetra zay hoe ilaina tadiaviny ao anatin'ny finoana al-Islam. Atsika amizay mijery fa hoe io le toetra io ohatsy atsika manana zany toetra zay io zany ampitombosin'ny Allah subhanahu wa ta'ala le andramasoandro zay nomezina atsika. Atsika zany manana zany toetra io ampitombony Allah subhanahu wa ta'ala zany andramasoandrotsika. Mandray atsika zany lasa nino ohatsy atsika mankatia olo hafa alohan'ny nafsitsika tsendriky zany aloha vatatenatsika, Allah zany mampitombo koa le harinatsika. Zavana ambany Allah subhanahu wa ta'ala avatsika sahaba piadiany mpaminao sallallahu alayhi wa sallam le fareo zany anatin'ny problème misy problème arabola zany iny zavatra ataondreo mamoaka ndraiky eo amin'ny fotoana iny. Satria le mamoaka maefa ndanahay mankatia zavatsy iny ndanahay mampitombo bebe kokosa. Iny nambany Allah subhanahu wa ta'ala lan tanalu albirr, tsisy le anao tonga am'le hatsarana complet, anao zany tonga am'le iman zany amin'ny finoana tena finoana amboa zany lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Zany mamoaka zavatra hoe zay ny tianareo taty finoana boakanareo io no vao tonga am'le imany amin'ny finoana nino complet zay. Jevatsika amin'ny boky ty tantara maranatsika izy valaza atin'ny boky ty fa hoe tamin'ny vanimpotoana Abu Bakr Siddiq nisy miaramila zany nandeha tamin'ny ady. Le efa tamin'ny ady maro zany naratsa tamin'ny ady. Lehilahy anankiray zany tsakayaka rahalahin'ny babany, tsakayaka izy tamin'ny ady. Le efa hitany tamin'ny ady rahalahin'ny babany iny zavatra nandalo. Zavany hoe fa izy fa maratsa
fa amin'ny fotoana hoe miady fahina nomezana rano satria hitany mangetahita nomezana rano sotroina le izy na nome rano sotroina rahalahin'ny babany iny zavatra nandalo rahalahin'ny babany mareny olo hafa koa mitareny hoe mangetahita digaka ndraiky niny na mba andana amezanao izy olo zany tena manana hoe tena mila rano mandelatra zao fa ndana amezanao hoe rano giantina mba fa za tsy mahiny zany ino manana faharetana lome koa zany izy nandena nantona rahalahin'ny babany nandena nantona olo hafa zay nitaheny le izy fanava amin'ilay olo anankiray zay mitareny mangetahita ndraiky niny nomezana rano ty rano sotroina nava eky koa mareny feon'olo hafa mitareny mangetahita ty sotro rano na mbany ndana ameza olo zay fa olo zay tena hoe mila rano mandelatra zao ndana ameza olo any lomela olo anankiray zay nitonga rano izy lomela andeha amin'olo fahatelo lava amin'olo fahatelo jehova fa hoe fa hoa qad mata na mbany naty fa naty olo izy nipody amin'olo amin'olo fahabe iny nandesana rano zay sotroina iny zavany hoe fa qad mata naty koa olo iny koa ay izy nipody amin'ny rahalahin'ny babany zavany koa zany rahalahin'ny babany hoe qad mata aidan naty koa zany rahalahin'ny babany jehova tsika amizay al-ithar zany hoe nananandro sahaba hoe antofaddilu anao zany mankatia préféré ghayruka olo hafa ala nafsika alohan'ny neno vatatenanao zay zavatra nisy tamin'ny sahabany mpaminao sallallahu alayhi wa sallam ary zay koa zany toetra zay nisy tamin'ny mpaminao sallallahu alayhi wa sallam fa izo zany amin'ny fiarahamonina zay misy atsika zao zany fa very le toetra zay fa tsy de misy loatra le toetra zay ka tsika migadika amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala anana zany toetra al-itharu أما أنا كندي والسلام عليكم